Presiden Kam Meghalaya Pradesh Congress Committee Uba Winston H. Pala Badiru MP Bamenta Nasional Parliamentary Seat Ulaong Bakamdan Setia Kajing Yepa Jingmut Hapdeng Jong-u Badu Dr. Mukul Sangma Henry Kadei Baka Kongres Kalak Snutu Syai Baki Nong Yalam Ka TMC Kidon Kajing Yadei Kabajan Bat ke BJP Ulaong Ba Kajing Yatrelang Ka TMC Meghalaya Bat ke TMC Bengal Kaya Per Bat ke Kongres Kalak Tip Syai Bakin Salit Pinyaso Syah ke BJP Habadai bat gajing trelang bat ka TMC mde tanga marwai ba shim ya karai nga bat barwani ngala lech sedali ngala ikenduk ki he jong ka TMC ba Charles ba Gabriel Dr. Celestine ila don meeting ba pencengai ila perkat bah lada mentang ngin ya debat ke TMC ngin pa ya ki kongres jeng support TMC ban karsyan ha korohils lasai pat ki TMC baro kinalek BJP kapan i ba long ku bangi pha kinong tre jong is PGP namar ngila tip sai baki he jong ke TMC ki don ke jing ya kren ke don ke jing sel tho jemut bat ki BJP te ngatrai ka kamram ke jongi ban long ki baslor ban long ki ba tip bada kejo ke por abang ni penyaj ke parti kum ke kongres kade ke kamram jongi ban batai ki he jongi hadel hero ke jingmut jongki TMC haslong kam ya hapat ke TMC West Bengal hang ne kin se join la bon ki la khotro iki biru jingi ban join lang se BJP te ke jing ya per kamde banga bat mukul ke jing ya per kamde bat ki leader ke jing ya per kalong bangila tip ki la tmu ban kin mi na TMC hakwe ke singi ki se join se BJP terbalik ngiro ngin yang ngop hakata kajing riam jongki kata kajing mut mder ba yeper jemut ngabat mukul ngali te kline kinir ngala ong ki khilai khot mukul ban join lang ngare di ban e ke kam parti presiden ngan site le de ngan tri kum MP ngan tri kam parti ngin ayu no bomon la do umon ndre uhu ong ba parti kala hiar te mentoir ban pet na ka operation de ban uyok ka bori te ngipat ngi pengi tre kampai ba ngi perkhat de kata ka operation de ruling ngi perkhat pe la de ki ba ki ban set ingi ka bor ban ye tre ngin tre hok kat bangila lengi don ha ganu ko operation